Reka nongere ngusuhuze nshuti wewe me gukurikira MC Rubangukana bigwi kuri YouTube kandi gushimire wamaze gukora subscribe. Uyu ni wa mwanya rero tukugezaho amakuru agezweho mu Rwanda hanze ndetse no hanze yarwo. Nyemera rero nkubwire ingingo z'ingenzi amakuru yacu uyu munsi agiye kwibandaho. Turaza kunyarukira mu Bufaransa turebe kuri ya nkuru imaze iminsi iriho ibica bigacika y'igitaramo cyari giteguwe cy'umukongomani bita James, ndetse kandi turaza no kugera muri Kongo M hagati turebe hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC uko byifashe cyane Kongo bitoroshye. Ni MC Rubangukana bigwi rero ntujye kure, banza ukore like ndetse na subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza bikugereho ku gihe. Mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze ku makuru yacu ndetse ku nkuru nyinshi cyane ziba zigiye zitandukanye. Ni munyemerere amakuru yacu tuyahere mu Bufaransa, aho hari hateganyijwe igitaramo cy'umuhanzi w'umukongomani James cyari giteganyijwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane, aho uyu muhanzi yari yateguye rero igitaramo. Iki gitaramo bakaba bavugaga ko cyari giteguye kugira ngo hazavemo amafaranga yo gushyigikira abana b'abakongomani ndetse n'abantu bagizweho ingaruka n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Iki gitaramo rero cyahagaritswe, Ubufaransa bwabaye bwagihagarika bavuga ko iki gitaramo rero kitakibaye, ndetse babasaba ko iki gitaramo cyahagarikwa kikimurirwa kundi munsi cyangwa se bakanagihagarika ntikibere hano mu mujyi wa Paris mu Bufaransa nk'uko byari biteguye, kuko n'ubundi bamaze kumenya ko nta keza k'iki gitaramo, bamaze kumenya ko iki gitaramo hari ibindi byinshi bikihishe inyuma. Ni mu gihe rero abakongomani nabo bari bariho bavuga ko iki gitaramo Ubufaransa buramutse bugihakanye ntikibe, nabo ambasade y'Ubufaransa muri Kongo baza guhita bayihakura. Muti twakwibaza tuti ese biraza kugenda gute koko nk'uko abaturage ba Kongo bajya bagira gutya bakigomeka nk'uko babigenje ku zindi ambasade nk'iy'u Rwanda, uko bari babigenje mu myigaragambyo yashize? Ese biraza kugenda gute? Ni mu gihe rero meya w'umujyi wa Paris yari yandikiye perefe wa polisi ya Paris ahangaha mu Bufaransa, amusaba ko babitekerezaho bakabyigaho cyane ko we atarafite uburenganzira bwo kuba yahagarika iki gitaramo, mu gihe abantu benshi rero babonaga ko byashobokaga ko perefe wa polisi yaramuka yemeye iki gitaramo cyari buze kuba. None rero perefe yabaye yatangaza ko iki gitaramo kibaye. Ni munyemerero n'ubundi twigarukira muri Kongo twigire Warikare ntago ibintu byoroshye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC. Ahangaha rero ni igitero cyagabwe n'ingabo za Kongo, aho indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yarashe ahitwa ahangaha yarashe ahangaha nyine muri Warikare, ikarasa indege ya M23 ikarasa kuri ikibuga cy'indege, ndetse ikaba yahitanye abanyamahanga babiri, ndetse kandi iyi ndege ikaba yahitanye n'abashinzwe guharanira uburenganzira bwa muntu 7, kandi nk'uko bisanzwe nk'uko tubizi aba bantu baba bari ku mpande zombi, baba bari gushakira uburenganzira bw'umuntu. Aba bantu ntago bemewe kuraswaho. Ni mu gihe rero ibindi bitangazamakuru byose inkuru biri kwandika muri aka kanya nta yindi ari inkuru y'uko leta ya Kongo irimo
gutakamba ku isi yose irimo kwitakana M23 ko ibyo yari yemeye kuva mu mujyi wa Walikale ngo ikurikize amategeko y'ibihugu by'umuryango mpuzamahanga, ariko iyo ngo ikaba ikomeje kwataka leta ya Kongo batitaye ko kandi hari n'abandi baturage b'abasivile bari kugwa muri iyi ntambara. Reka ngushimire rero wewe wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi, kora like, ukore subscribe, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu ajye akugeraho